Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa Komori, duombe Mwenyezi Mungu ike mjuha wanono mshila wanono ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu ya rijali hirna baraka rani rezefami zahak. Mwenyezi Mungu ya hifadhi haina mwanamkomori ujihunro haruma ya dunia mafi. Mwenyezi Mungu ya hifadhi wana ya hifadhi wazazi ya hifadhi hasonsi pia nana. Mwenyezi Mungu ya hifadhi makariboshi au kaga jodo mbele zedua wakanemvu wa baki yao wadoamba zembi. Mwenyezi Mungu arijane joka na heri he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu arsamihe makosa nane madhambi ikao dola yafanya. Wa alaikum salam mama Milhan. Mwenyezi Mungu ya hifadhi wa ummatu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hifadhi hason sipia haukaya ngarjoya ukaya kabana mwanadamu utsona shaka wala utsona madhambi shason sipia makusanga sinayo madhambi ngayo shadukaya doomba Mwenyezi Mungu ikihariswamihi makosa hariswamihi madhambi rikiwanadamu wa uhimiliana hanjema rikiwanadamu wa bushilana hanjema ho hanza hahi rabbal alamin. Watukufu wa jamalif kabatsunongo njema ekamru hajuhamnono ekamru hajuhane zemvuzahe ekamru hashelewa da wenji na wenji wa juhanza ke ngwa wanono wenji na wenji wa juhanza ke ngwa unazemvuzahao wa juhane zemvuzahao wenji na wenji wa juhanza kangwa umonziani hau wenji na wenji wa juhanza ukaya kwa tsizilewe wa juhanza ukangwa wanono. Mwenyezi Mungu arijande sikaudu la juha ya rihinsinamu hatahale bahate makalboshi ne mavampur. Mwenyezi Mungu ya wahinsinamu hatahale haukaya homru apiza mwanyanya hauya hauya jiviwa na mlohondo wanimbi o mwanadamu yambwa hali hitima haukahaini mwanadamu ya tula hitima uoga japaro ka konta ya jiviwa baike de andui ya tuambwa yafe shaswa Komori nga mwanadamu ikao speciali wajuhanza ubwe matso wahunge ulahafu ulahangamia. Wa alaikum salam Putin. Wa alaikum salam mama Nasurdin. Wa alaikum salam Nawal Yusuf. Wa alaikum salam Rimka le King. Wa alaikum salam Kamal. Watukufu bonjour. Mwenyezi Mungu narnike kheri na baraka na ununu na mvuna suya ho hanzahi rabbal alamin. Haukaya garambulana suwa Komori ya ukahaini mwanadamu hajojibiwa hobuhe matso ya hundre ukaya mwanyanya hangamia mwanyanya hafu izo de zero hombi kao de lonizo na haina mwanadamu ko uomba hauko ukusudia mwanyanya hambi daike de andui uo Mwenyezi Mungu kakaravi naye abonga mjoka mitiramu makariboshi na wakanemvu wale kukujimi makariboshi na wakanemvu makariboshi na wakeyabo ili wadoru wana utabiha shaho la duambi kana upare josuete. Watukufu rahare janjar maze suje za tokaya za suje lonizo. Wa alaikum salam Siham Naim. Nzadze yamana ni mrumma hahe yarenga Afrika ikaw ya Afrika we youpa wandu nyile gena salon de coiffure ye mzadze woyi mwanamshe woyi hamana ne mrumma hahe. Wa alaikum salam Masur mama Najia. Wa alaikum salam Abdallah Malik. Hatowe mrumma hahe harenge Afrika hatowe mrumma hahe harenge Gadla yabonga mjo. Wa alaikum salam Mughaisa yabonga mjo kaya wenji na wenji wanawasha wajo jiplenye. Wa alaikum salam Naid Dakaran. Vanoué raciste vanoué je suis pas raciste et kanyu jwe ma raciste haku waudu warabu haukaya nido juwa bwana uto kwa mba basem weka do nyanyara ikangu himo ya do safizi ras Afrika na rehensi horike harmo imahadisi ya hatu. Wa alaikum salam Ajdi. Shase kie pil se kwa banda hatowe mrumma hai Widam Ali Said. Wa alaikum salam ye mwana hasia bode mwana hembaba woyi uwenge na 21 ans hasia wa parambaba he mwambia mbaba he kati mrumme
mbaba hahe ngwambo bade mwana hahe hamparangu mnikoshoka rumrumme ola mbaba mwambia kawasa tasusi mwana hangu wa alaikum salam kala Kais wa alaikum salam Thuwaiba yuhundra ukawale mwana hahe ya mrume ya msahade mwanzaniwa hele gadra hamandai c'est-à-dire mzaze ha motive mwana ya renge ye mwanzani cousin gadla wa mzaza hahe ya mlozene mwana hahe wonduwe mwana ya para mbaba ili ya tsahe idhini kumkwatsu mrumme mbaba ha deranger wakati kaunge na wanawashe yabo ne mrumsha hahe kajalola ne gadla woi na ne gadla woi hakawenda yabo yo hulabo mwizatumu na ulalabo mwizatumu na waboka jambizuwa nae wallahi wa alaikum salam dhakir ngari jo uzamba gojo wapua waje waniwe she message ngarjo yamba na singarjo yamba en colère garjo yamba hausi yo jokole wanangu jole wanai garjo yamba hausi. Oui, Tsindaïnou Naïda. Tsindaïnou. Il y a une histoire qui a dit Turam. C'est une histoire qui t'a déjà parlé. Oui, Gamjovir Harmaz exemplaire des histoires de Nahanda. Nyezim Gunarni Khatimanjema. Ikao Harumetsumu Yavira inu. Yemzadzewe Yegadlawo Hakaula Yabo. Na ula yabo, na ulala yabo, na enge na wanwa mararu, mwana hahe mhu, hajuha, haparambaba haya bagamina mwana menanzian lole, ola mbaba hamba ya pat susi, kabasa ta problemu hahunduka wala ola Afrika, gadla madzaniwa madzaniwa hawara wa mzazi. Subhanallah. Subhanallah. Zinu zirenge mvoka, c'est pas la première fois, rambo sujet à madain. Sujet à bili. Manyanyasi ya lole mrumshahay butula shaze suje za ho wandwa za ze suje za ho wazade ni wandwa mengi zo hawunji wi yinde problème ya katsima nga haku de ze couple haukala préparer ze couple kasti hero mruka tsulola ya lingana na ya mruka tsulola e ya jom respect ya jom stay. Deuxième sujet nzazi ya loze mwana hahe na mwanamshi na mwanamme ikawa uziro wanuandu wa mji mzima. Mji wa para watanganyi wa haizwe mzazo yafanya katuzelewa. Wa alaikum salam gendolini. Ikawa hazie mwanahe mwanamshe yatizaye ne mrumahe. Hazie mwanahe mwanamshe watidemenaje shawaba kwa mzazi. Ola mwanamme hafanya heni za ufanya mbie mrumshahe wa demenaje. Mrumshahe mwambia ukaya ntina ujuwa. Ono mlugombo, tu crois que c'est vrai? Heni mrujo ujahanabia turam, tu crois que c'est vrai? Wemru ni dunga onyumeni. Shahaini zo minabao. Mi katsorongo wabahu nabia. Mi ujua ze de côté. Ze verse zombili. Shami katso ishiabe zangwa jaunga mjonabe. Ani, il y a vraiment des gens vraiment bizarres. Heni mru ni dunga onyumeni. Gujofkiri abo tsambi samba. Jamais c'est pas comme ça. Ikao banda ye mwanamshe wo ye mzazi wo hampeshe mwana hahe ya mloza na mwana memo mjini ya mariage ya 3 mois quelques 3 ans quelques mahamira runamezi ye mzazi wo hazie mwana hahe yati zaye daene mruma hahe hadi hawazia wati deménage hawazia wati deménage. Mwanamme hedo msirinu gufanyo hazi. Ola mwanamme shamambia ya ukaya. Baada ya hemana mwambia hini. Yati zaede nae. Yati demenaja ukaya ngebidio wafanye shughuli langu. Ngajo ujarumwe message. Haukawa uziro wahe hadisi. Waisha babi wai hanjia haruma mtango. Ikawa baade mzade hampara mwambia nifungue. Hademande mapesa hahe. Gasi na mezimira ru mezimine. Hastahamile hadisahe kajayamba shabada mzaze katukilia tuwe mapesa ika obligatori shababi ya nipara na bihadisi. Nyezi Mungu naruniki khatima njema. Watu kufuraja jarmaza suje za hatu. Gamina kofia tsainu ya nyumeni. Kofia ya bismila ya mruyalata. Ya lata kofia bismila. Na singa joka wo mkomori. Mwanamsho hatu mkomori ya iparisa. Rangu iho kastelani.
harma arrêt de bus rijohanze mwenye kofia yani kontakte ya jiarenge e kofia yahe ya bismillah. Wa alaikum salam bledar. Njohanza rari janjarmaze sujet gasina mkomori au kawo mkomori ya lata kofia ya bismillah ya nyumeni ya tuparokazi wa hata rijohanze mwenye kofia yinu insha Allah ikawo haila sala Castellan harma arrêt de bus yani kontakte ya jiarengo alaikum salam bahati njema ya jiarengo kofia ya ye kofia yahe ngaminio banu kofia ya bismillah ya nyumeni njohanza ye mkomori ya late kofia ya bismillah iho Castellan yani pare ya jiarenge kofia ya bismillah yahe insha Allah. Watukufu ngarijao harmwe mesaji ya he mzaza hatu ya he mwanamsho hatu au kekaraba mzazi ya he na mwanamshaza mwana wa 28 na wo mzazi daike unyinyi mwazao wana walona ze 40 ne ze 35 ne ze 38 ani kanza mkekanyi wazazi shaheni ya zaya mwana ulona 20 ans ulona 28 na wo mzazi haukaya huzaya mwana wono regli huzaya mwana ya jo huzaya haini ya zaya mwana ulona 19 ans wo hajo juhu haini ya zamana ulona 20 ans wo hajo juhu haini ya zamana ulona 19 ans wo hajo juhu hauka haini wakati mwanamsha unao regli wo hajo wongu jojana mwana yabona mdo kubali nyi wazaza hatu hauke katsamba wo yimzaze mzade wo yemzaze haukaye mwanahe muhunge yabonge na maheshirini na mweja soi hasijino wana ngwanzo angamizo wana. Watukufu wa Komori lumwambia nyaukaya woyi mbaba hatu ikao ya dungwa ne mrumshi ikawe mbaba woyi hakade ne mrumsha hahe wazaya wana wafanya maisha hao wazima wafanya tout ce qu'il faut ensemble ola mzazi haja change habana tsoi gadla africain Guinée ikawe Guinée woyi gena salon de coiffure hunu Marseille gena salon de coiffure hunu Marseille yo puwa wangu zenyile ye bwana woyi ye mzade woyi hende hatombe amuru ne bwana woyi hende hatawaye hadomba la hondo dahoni ye kemrume hende hazine mrume hende hazine wilongor ali wa alaikum salam Arleti banda hadomba la hondo dahoni ye mrume hajazi jua o wana wambia mbaba hao hajambia mrumahe ukaya ola mwanamma hahe mwanzano wahe ikao youpuwa wana hahe zenyile youpuwa o wana hahe wanaume o watiti zenyile ola mbaba harenge ila hadisi ngwambo ila kweli ola mwanamma hahe finalma mbaba hajahambilwa ni wanrukaye mrumshaho gudongo trene dena mrukadha hambia wanrunda ukaya wene mrumshahangu ngamjuo uo mwanzano hambilo hewe mwanzani wa mwanamme na mwanamshe ihanda gamjordina be mkomori na mkomori mime mrumshahangu njoka umlola hawe mzade njomlola njajo paro jokubali yakane wanzani wahe na mwanamme no wanzani wa mwanamme na mwanamshe ngoda wauleta wakati ngoda ngikawetsi mwanamma gejabe kabila yetu yatu gejabe kabila yetu yatu kari mwanzani ola mbaba harange ila ritu finalement ola mwanamshe haono ya ukaya enga mbakeni ni jusqu'à quand na mi deja nga manzo e africain woy vomien ni manene mrumme hadiso tabishe mrumma hadiso deraje mrumma finalement ola africain gujo da honi ejaye pishiwa yo hila ngujo ye pishiwa ye hila msidi wazekati fanya message ya mzaze mkomor hunu Marseille ya manane mrumma ya renga Afrique ya Afrika ya dwenda yo layabu no wanzani wahe finalement ola mrume ya menasewa ya rudi endaza ola mzazi ya renga ola Afrika haridi tena ewana de mwana he mzazi ya juhana Afrika mzazi ya ona ukaya waladu walu masula wa alaikum salam Idris Abdou suje amadio tifanya bana tili tifanya suje ya Afrika Ivoirien
yenda hata yarenga mzee wa hatu mzee wa hatu ulo yabo yatsongo ulala hata basa yatsuroha ya Afrika dongo enda yabo yo hula yepishiwa yo hinwa yo fanyaza ngo zahe yembada hambilo rohe hamba katsuroha be nyumba ya hai shamba da kingia ngodaho ni yabo mrumisha ngufanyo vya hede na Afrika wo izoti zaba banyonti pia mwishi. Je suis pas contre eux. Sheka ujewili ujanga jona ukaya wotsi ubinadamu. Uwotsi ubinadamu. Haukema na ramwe message nti de choix. De suite. Des ajiri ngamjo udunge zajiri. Subhanallah. Baada ola mrume hadona kakola mwanammahe mwanamshohahe. Ewa mwanamshe mkomori. Mwanammahe gine. Subhanallah. Wei mwanammahangu. Finalement, ola mwanamshe hono ya ukaya. Enga mtatazo jusqu'à quand. Nami j'ai déjà tombé amoureux à ce mec. Haja manadene mrumahahe. Hadananje mrumahahe. Hata we mrumahahe odahoni. Mrumehe dezahe Afrikenge yabo. Harumetsu mwinu haifungu yabo na wakajambizwa denae. Kajambizwa denae. Neshatunga mbaba ya jayambe hadisi hili. Eshatunga ye mbaba ya jayambe hadisi. Nabukaya ye mwanahahe wa 21 ans. Hapara mbaba haya mabapapa gamina mwanamme na nzuya nlole. Mbabange na ya ukaya balange na haundu mkomori. Na ola de cousin wa he Afrika ola. Ola de manzani cousin wa he Afrika. Guinée ya lode na mzazi. Ya kaufungia tsumubala. Ya kahula loda honi hula. Nabukwa jambizi wa subhanallah. Ola Guinée. Ikawa Guinée wodi aka ajali yembada ya tolo hoda honi. Yembada ya lobonze. Yemzazi ya tsaua ya yeshidena ye coiffeur woi au kawa coiffeur oyo upanyile hunu Marseille. Mzazi hamtsaua ya towe mbaba hoana. Ye Guinée ola enda honde accès blue. Ye Guinée ola yo ula loda honi hula. Yo hula hoda honi hula. Bahata harumetsumu. Hatsoka uye shoda honi hula na ukwa jambiziwa. Mbaba hizo pia habaye hanyo kajaparo zirongowa. Harandaze na hizo kajaparo zamba. Eshaka umpuse mbaba ya jeyambe hindi. Eshaka umpuse mbaba hindi hata ya jeyambe. Ya rongowe. Gamjowo no wanasho hatu. Warenga ema zekabila ema Afrike wajevanu wadisovi haze message. Namkera le problème namduge mjue ye problème il est où? Gamjo menezane problème. Ngesi cinéma han. Bagamanza wa 1 mètre na 2 mètres. Gamunoma bogari makon de respect. Namjue hadise manaranda ora koza ezajil. Hatowe mrumaha hishujewil. Hariga kabila itsue hatu. Hardi ngumlazo hakomlazo po mwizatsu muhai. What's ubina damu? Swede zamani. What's ubina damu? Garwa nao banda hafanya uchamfu. Hatowa mrumaha mbaba huwa na haimoti. Gari koza banda hakaudumlaza ya bobo mwizatsu muna umlisa. Kajamlola. Ewa ye c'est pas ton problème. Lunge ya vili wishie. Shaka chonga mbaba ya jerambi. Mbaba ya jungi ya towe. Ye mbaba wei hatabiha mezi na mezi izomrumshahi ya mreda. Izomrumshahi ya mreda. Shaika oblige mana mbaba ya jarongwa hinri. Ola mana hahe mramararu wa hahe wa 21 ans. Hampara mbaba hahe. Hamabiyatsi hundu mrumme. Baada hamabia hundu mrumme mbaba hajibiwa. Sha final maula mrumme ya mhundra ula de cousin. Wahe hawara wa mzaze. Izo deza shoke mbaba. Yesu munarpone shari. Izo deza derange mbaba. Zatsonga mbaba ya kauni para. Beukaya ye mwana hahe wa 21 ans. Haju hane kuze wahe mrume wahe hawara mzaze. Wakajalula mzaze. Et kaba nous wafanya uhalali. Écoute-moi. S'ils ont fait le mariage, ce mec il a fait le mariage avec la dame. Qu'est-ce que Dieu tabiche? C'est son choix. C'est son choix. Qu'est-ce que Dieu lui dérange? Shadouka ya kajamlola. Hatwa mbaba wana hai. Harenge wo hamhansi yao. Gede na wo yao. Finalement ye mwana hambaba. E shatabisha mbaba. Na warde mwana hai mwana mshe. Yafanya shwambi. Yarenga ye cousin. Manzan wa he hawara mzaza hai. C'est pas le mari de sa maman. Le hawara de sa maman. Le copain de sa maman.
Iso de charitable shamretse batania hani. Baba nous vraiment gabwana da mu vraiment bizarre. Pour manzo sa emettre le mziani na marenga hata za 3 mètres. Mbole marumbo. Zinjata zifuchu hanyani. C'est ça ce que ekazo dizomanza. Yoshua kajare Yoshua yani. Shaba fanshi haujewili. Wakati mbaba nabia. Ukimwana hahi. Hajipuse jusqu'à hede hanenge yekuza. Manzani wa hem ye hawara mzaza hai. Side mrume mzaza hai. Side mrume wa mzazi. Hawara wa mzazi. Gine. Ukopo wandunyile. Uodu oye. Yode mana mzazi ya tabia banu. Mbaba ya tabia. Ebanu oye hede hata. Hakontamine mwana hangu. Gumniko ye mzazi ye kuze. Wa ye hawara hai. Sikuze wa mrume. Sikuze wa mrume. Kuze wa hawara. Sheka banu akahamlola. Rujuhamba wambiziwa. Rambe wa ujewili. Kaba vanshi haupe ulobe. Wana shohatwa. Kabati wanwa ume wakoli harmetinu. Mruwe parisa mrume. Mbadaho wana ngodaho ni nguhanzo. Nguhanzizo mruna zingari. Mruna bahari. C'est ça. Mruna zingari ya bahari. Haukaya kabati wanwa ume abasarzambao. Kabati wanru washe. Sheka wanru data watulia nazeni yangu anzanao. Wanru benzana 100%. Shango tombe baho wana hao. Urenge nuhusi. Uli urenge mwana umnike nuhusi. Haukayo nuhusi. Ekawa mrume ajuka hulola. Ekawa mrume ajuka hulola. Angalia, je sais pas, Angalia tse kwamba maya. Hari on est jaloux. Ben, vous êtes jaloux. Si c'est un Comorien, tu diras rien. Et comme Comorin Djadjohamba. Tous les sujets que je parle là, 99%, c'est les mecs comoriens qui font du mal à nos soeurs. Y'a pas gamlitina nuhambi. Bomna manamche. Désolé, wambemna manamche. Gamlitina nuhambi bomanamche. Les sujets que je parle à chaque jour là, c'est de corriger les mecs comoriens. T'as bien entendu? C'est les sujets que je corrige. Les mecs comoriens qui font n'importe quoi. Mais si c'est un mec comorien, ouais, gami sur kemana wambohelilo. Sur hurenge mzima, nasika jahuzia, na mfanyo de vihanyo, chez manarakoza. Ah, je suis mal éduqué. Ah, mashallah. J'accepte, je suis mal éduqué parce que je suis là. Je suis venu chez toi de te draguer ou de chercher quelque chose à manger ou je t'insulte car toi tu as besoin de 1 mètre et 2 mètres et 4 mètres. Nyezi munar ponechar au kaswa komori kartina karjahia neze 1 mètre neze 200 mètres. Ri ani nyezi nguharibe wana 2 cm wahatu woshida wakinaya rizaya rishindi rirengeza hataranziwa. Chaque 1 mètre na 2 mètres. Si tu as envie ou tu es content avec les 1 mètre et 2 mètres, c'est pas à nous, les Comoriens. Nyezi munar ponechar. Yode mana jwambie mzaze wa yukaya. Hafanyane wakati na para mzaze. Na kamambia mzaze ukaya. Hewe. Humanane mruma ha. C'est ton choix. Kutumsa ha hurenge Guinée. C'est pas méchant. C'est ton choix. Chez mana ha hongo pousse mana ha humanamshi. Umnikeye kuze wa he hawara hao. Umnikeye kuza. Wa he hawara hao. Mzazi amba ukaya hizo kazi yao hisi yede ajitungulia. Yemane mwana hao yende hata ya mrenga. Dapo wabuli ya wanruwa wa joda honi. Dapo mrume ye hawara hao ya joda honi. Haukati mrume hao. Wanzanwa hao wajao yabo. Ukampusi ze kuzan. Ya je ya renge mwana. So ye mwana ya tombe amure. Riso ujua hamandisa. Kajamandisa. Yende hata ya jiambie mzaza mbaba yoka amanzon lolo. Dizo mbaba hambe ukaya ya pas de souci ma fille. Si tu as trouvé un bon mari, il n'y a pas de souci. Gujouloula. Yamumdahu. Hamwambia mbaba hekamruka dhamba. Ah, wele kuze wa he hawarama maha. Wagine encore. Wallahi ntina umbiza. Subhanallah. Subhanallah.
uwo mwana timizi aji kana ushidari mziye uwo mwana ulo adulte kana ushidari mziye ngajoka inu shwa chake a son shwa haini mrugene shwa ya hahe shanga si haruma wa ujewili na utabesa muwafanyishiha do ukaya haruma tsumu ya Ramadhani ya kamili wamanane mrumaho panda mezi ya uwaza warenga mwaname ikao yeti kabila ya hatu ya kaubidi ya hulole mfanye halal wa mhansu tsongo mlisana umnusa na ulalao hawa mwizo tsumu na ungao na wana wandu wa mararu eske wao binadamu izo dizo mtuanza na mbika c'est pas bon izo dizo mtuanza na mbika c'est pas bon yabonu suya hanyunyu wanasho hatukanga mrengao ze kabila ikawo wabawa misili na misili wabawa vraiment de kalbosh wabawa 2 mètres na 3 mètres gamjodo tabi hazara nsumvumbo aninyoti pia gamvumbo heni afanya nai hauke mzaze woyi hafanya nai haredem rumahe nai shatija puse mwana yatiji hara apuse mwana ye mwana tso yambia mbaba ukaya wendo ni mwanzao pourquoi ye mwana tso ngala mrumrajina shaya renga ye kuza ami wahe ama wa mzaza hai ya wenzo tsambe ukaya ça va pas izo gamjo ukoza karama izo ça va pas yeshua ya himwana weka na ushidari haraye oneki shangaramba ukaya zijiri na ibo mjaze wewe ngojo jitwa haukango jone ya ukaya wemruwaza ya mwana ulona 28 ujiona ukanga wena shahawa shahonda warenge shababi jaturam hau shababi muaturam hau mwana shwaturam ikawo wohu jahadopage woji arme horaze match woba wa zombo wajeya bodo mono aula wono kaye défavorable hata upuse we mwana hao mwanamshe yaje ya tombe ba ya rengeye cousin wahe ye gadawaho gineye. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Nsuhutu ndawo upande wahe shwa ya hobo mzazi gamano zembi warede mrumaha. C'est pas humain. Izo dizo nona unizo gamano ezembi warede mrumaha yetra hizo fanya mbaba ho wanaha yo ujom kinishia c'est ton mari humananae shahumfanya kiujewili shangaru wanao yetsumu ya kamili wakaufunga dao na mrikao detsumu ya kamili waifunga dawe na mrikao ya tsuhulola ito kabila yako zondi zoruwana oba Rabukaye na mjiankili na mbone baulisa c'est pas bien na mle Mwenyezi Mungu ngarwa nao tena raili ye mwana hao mwanamshe hasi abo harenge cousin wahe hawaraha ho gadwa izo diruona ukaya c'est pas bien bwazaze na mkela debeka wewe ngwango joshida wasume ayi mbaba we mguguru arrête de m'appeler. Yo demana mimi ruwanao nizo yembaba wei harendo nai hatrahilo hafanyi wambi kajaparorongoa hastahamili mahaminji shema na yahaja ukaye weide mwana hahe inde twamaya hahe yamba mzazi hede hata hanji ya shonga ye mwana tseda hede hanji ya shonga mzazi henda jita haruma mgala wazina ye mwana bahe hanji haruma zila zina mbaba wika nauzia on dérange na unipara akauti mbaba udungo za rezo shayo udunga te yo udunga yo njia YouTube harma tele ya yabo katsinona shaka nauzia upara Mwenyezi Mungu naniki khatima njema inshallah. Mwenyezi Mungu anike musomema inshallah. Rambieni wana shohatu omuso hanyu gojoka mwema ni wanadamu ikaw mso ujue personalite ya hanyu ne dignite ya hanyu ne sharafa hanyu mwendo hata mredo ndo mahanyu hasibabu kabila zinwa jina bahari zila gwashidi wafanya 2 heures na 3 heures juma utso puankode hau juma utso endambio hau juma hwenda fiani izo dizo marigama twani hanyu kamtsuo na ukaya yekaidu hanza mradu nge shahawa mrugu jopalwa naibu. Walikum salam dunia la suriyanti ndugu jopalwa naibu shaga muna ukaya imbaba wei
ya baba sangu jola umulwa bande hadisi ya hija wandu pia ngwa juwao omjini ngwa jo hadisi inu shema na ya jabanu do ukaya iliwonesa ukaya hemzaze upuse mwana hao ya njia harumaizo ufanya ho utaishe mwana hao shuambi ye mwana hao hende harengeye kuze wahe hawara hao gineye izo dizo wakawona maswila hurenge mrujo mwensoda honika ukajahulola kabila indwa jina mwana hao mwanamshi ya juhe ya mdunge karjarumia urasisti banu gaso upando heze action ka c'est pas bien gaso upando heze action zafanyishia gaso upando hemzazo wezo yafanya. Wa alaikum salam lashmi au ka c'est pas facile ya bwe mbaba we eka hustahamili hastahamili eka makafa ya mhundu eka tambuze mhundu subhanallah wana shwatu wanga mliweza katufanya message vanya mwanamshe mkomoro ya mdumahe hamdungu banda hakaumdute hadunge mdumsha yata wasuli nowai ho wasuli nowai na wala dunge mdumsha dingoni mdumsha hae harma batima ya passion ikawa mduliba hende hula habala mwanamshe hadunge mdumsha yata mdumsha hae hanjia hula de deuxième étage à troisième étage ngusuve mdumshe si hale pa mdumshe ya heya haono gadla la mdunga dingoni mwoto kwa feri yoka yo mzazawo hamtaishie mwoto wo hamajili ya nyumba nowai hamlekeze asal de coiffeur inu ndwajina na paro yamba ikawo hamrenge hamkingia yede ukolipia mwoto wo ya nyumba yo ya charge yede renge mwoto wo salon de coiffeur ye bwana ola hadunge mdumshaye hata hanjia mapaso ihonowai ye Afrika ola habire hanjia ye bwana ola ndi akansarma zentara jangulindo machihis mimi kejajo hisa vona hudunga na ona unjia ndani njo zingaro munabeshelo ne kutsunjia imbabu unremia na reje zako karundo ramane rudi ramane sheba na wo hasia mohende hakansi hate mdumshahe hanjia hondani ya Afrika ola hanjia hondani gamashela ndo hadisho buna ya babano hato wakati watimizi haruma 1 heure de temps hotimize mdumshengulao haunre mdumahe ya kansibo mangoni haju hatune mdumshahe ficho zindizo koni rada zindizo koni fanyia ola Afrika ola haroha habiheba na mkomoluola hamremme kumbili ye mzade hanyongo nzaendeza da hize kalizi ye mzade bwenda za hende afunge valizi hamwabia rohendeza hobansuhuta sisamba ba hamwabia roha wendeza ho bansuhuta ewa ya bidiambe katsuhuta de mruma hobo ya husuve ndata hondanjar ma passion shawoti de wabidi shaha hundu le courage hambia mdu mekaindaza obansuhuta woma na mshwatu mkomori woma na mshwatu mkomori hadi sweti yamba bana c'est en 2023 subhanallah alafu zinuriti zambe danyinyi marengaze kabila zinroji na gamjo uheya majonga mjiero hombi juma mbale kui kamna ushida mnifanya hata marongo haukaya oeka wapulo imagadla wa wapulo ilioja nifanya règlement du compte depuis longtemps je suis là je me cache pas gabo wa wahi wa haja wanjili watufanya tambarongo yabodo umambia ni ukabwana shohangu ikaze bezwe mzanzao gejo jazike ajali karma bia nukaye na mji respecte yabonga mjo tsetsemha shanga jo mabiani ili mabiani zinji na zinji za ikawa na shatu azifanya hunu yabodo amie mzazi wa yaukaya hewe hurende hashani husubie mwana ya keshani s'il vous plaît nimlo TikTok il y a des signaux il y a beaucoup de signaux namtapote s'il vous plaît parce qu'il y a beaucoup de signaux sur le certain gamjoke sujet inu hate magada wajo para wajia bukaya weika tsurongwa shifaransa shawongura nguma take nitsu atake gamatake wana emzaza hatu woi yatuna tamba ubinadamu yatowe mruma hai c'est vrai hafanye shwa ya hai sheshwa haifanya nai haukaya hurenga Guinée yajia muhensi yabo ula igiye cousin yajuhene mwana wotsi ubinadamu wotsi ubinadamu wo upeu
Mwenyezi Mungu naripene shari shaho wazade wala hitima watona hatamba hikma watona hatamba roho ona yaukaya zinzo ulisa horenga mwanamme nchotsi kabila hatu ni henti nike juma mpisha na umlisa Vomizatsumu ye mwana ya juhene bana ola yambie bana yambie mbaba yaukaya papa gamina mwanamme ya njuan lole mbaba yambie ya pas de souci ya hunde kabale mwanamme e mwana ya mtungua de kuza wahe hawara wa mzazahe gine eske nga monoka wa binadamu eske wa usilamu Shabonga Djukando, c'est son choix. Babi choya hesha ilisa. Fais ton choix. Fanye choix yao. Sha izo mzazi yafanya zilisa bo mwizatsumu. Ohenda ya heti mndu ikao. Wakiharamu. Ya tsumlola. Ya domlisa. Na umnusa na ulala yabo. Ça va pas. Yohamba chouambi. Choix fantôme. Baba wika na uzia wallahi mkuchuchu doni pa yohamba shuambi yohamba shua phantom wika jamlola kajambizwa da enae so ye mana hasara de hamjufumu wabange amuro ge amoureuse gwanzo ye kuze Guinée eyabo gamanzao ya kweli ya rabi ridazeri tabeka sabapa bahari tikes jari husu mzazega mumparoni mweleze Ishia, iso kaja uhusu, ye manangu da jitsungulia, wala misudu yungaze live zao. Ntina bezo yungaze live zangu. Haukaya haini manadamu ya lahiti maulora te, kana uparo John Lunga. Shahini manadamu wele wa ukaya zijilonga na imaudu ntizifanye. Wallahi ngu John Lunga. Wallahi ngu Jo Ishia. Shawa wangu wabokuna unidunga na bonga mjoke ça va te faire mal ce que je dis. Wona haya urie Mwenyezi Mungu, banga we mdu hazi. Ukinaye wende ujisubia zibandu tsomrenga wa ya hulola zibandu mtsoutlie halal shamwezi wa kamili wakajuma uhansi mwanadamu ikao yeti kabila ndasi haukaya mkomori baike wajua uzifanya shatso joka namba pito kaya narimbiziwa himani hulole shagajo uja ya kenti ya wake juma hula na huno na huenda Burundi yengo nisaka mjakonda Burundi mlula loha uloha ya kaulala bo mwizatsumu ya tsuhulola Guinée gonsuka ya boka jaka onda Burundi yede hata idwa mwe mwanahe mwanamshe hatombe amoureuse nekuza wahe hawaraho yode manana ba hewa ngamanga mizo wanaha nyubu wazaze kari tsibana domba ukamda tsifanye shoya hai shangari korijo ye akswe kaudu ya fanyishia ye akswe ijiri na hii ifanyishi hana hii haini mwanadamu yaisha ujwe shangu yeleo kaya sepa bien izo mzazo yafanya hafanya nai ikaubidi atsomrenga ya mlole banda vraiment gusanteka wengu shindo hawasuli harma limite haungu dépense haungu shindo hawasuli bon comme yojou vaut mieux lui plus que mon mari qui est vieux vaut mieux lui plus que mon mari qui n'arrive pas subhanallah. Mwenyezi Mungu andike hatima njema. Mwenyezi Mungu andike mwisho mwema. Wazazi hatu mwelewe wa alaikum salam wa dar. Wa alaikum salam Abu Ibtisam bonjour. Subhanallah. Gamuhambia bo mzaze wewe. Gwaiwono na ladha. Shayetsu mwaifunga. Na mwanamme ya kayabo. Yatsuhulola. Utsuwa kabila ya hatu. Wamhatso hao. Wakaumlisa. Wakaumnusa. Ulona wana ume. Na mwana msha ulomu huu. Finalima wambiye mdu maho rao jaka manadonae. Ya ukawede ukopuwe wanazanyile. Waimanzani waho. Wakawede hata umrepu satadojo hao. Joto we mdu maho. Bada hutowe mdu mme. Kajahulo le bwana huo. Shahupuse mwanaho mwanamshe. Hanjia ye kuze. Wahe ehawaraho Guinée. Eske wo binadamu? Eske wo binadamu? Izo nizo mtuanza rumabia ni mtuki wao. Izo nizo rumabia ni mtuki wao. Yabonyi wanasho wangu ikawo mrengeze kabila zinrwa jina. Katsuma bia ni ukaze kazi rendo. Shaba heya shua na maste. Waheya shua na maste. Sha izo we yafanye mrumahe. C'est impardonnable. Hamtoa kiujawili, kiutabesamu, handrabo zinji. Hardia kensi ya dofunga tsumu. Ya zina dena mwanamme ikao ya tsumlola na yeye timkomodisha Guinée.
finalement ye mwanahe ya juhe nekuza ishudi shaka utsonga ye mrume ya jebanu ya jia mbengu ya jia nambiye hadisi bande mwanahe hampara hamwambia papa gamanzomlolo nga tsundu mwanamme habe mruma mwanamme mhunrando il s'appelle tel hamba ha wode kuza waheha warama mahao yegine hamba wiseli hamba no wallahi ntina utoa idhini hudunguwa mdu wa mzaza hao hudunguwa mdu wa mzaza hao mzaza hao hafanya nayo audio ya ukonseye mzaza hao que maman ça se fait pas maman izo kazifanyishia maman on est dans un mois de Ramadan maman c'est mon papa shi mwana we habaye hanyo ndizo mzaza hamramene msujue yegine we habala masahiri na nyigange hashidi haramene ye mzaze we ye mwana we katsurongowa hapuse mwana hahe hata hatombe amuro na mwanamme nekuze wahe hawaraha izo ndizo mona ukazo njema izo ndizo mjo utabia zero kagarma mbiaoni izo kamna usekitia ukaya izo kazirendwa shaga mjona ya ukaya non elle a fait son choix vous les femmes ratées gamjodo habaka c'est un bon choix vous les femmes vraiment qui comme ikao comme tina ta valeur comme tu penses gamjodo sputu mwa ukaya wi hafanya choix njema shahena mbulo na akili ngujolo kemzaze woi hajinuse shafua shahena mwanamshe ya dunga nzeka uyotia hatu kujamba ukaya non il a fait son choix badi et choya gejajo kayombi voyatowe mrume kaka hamlola gejajo kayombi shaye choix yombi banda kajamlola hamhansi harumetsumu hafungutsumu ya hedena yetsumu mongomira dena mrikao yeti islamu finalement ya dompishi hau ya mwenso hahe ya lalo hahe zodi zoramba ori wanao ni wanawasha mjo ujisante vraiment visé zindi zoru wana uka c'est pas bien haridie mwana ya juhe nekuza ya bonjo kemzazo ikatina mahaba no wana hahe gwanzo wana hahe wangamie. Merci beaucoup Abou Ibtissam. C'est ça shakariti ukaya hai hanimugene shoya hai gojojo urenge mzungu si tu veux aukaswa na umakomori ngasimamisha gojojo urenge ye ivoirien gojojo urenge camerounais tu peux prendre gamjojo urenge wakao de mwenzao ok nous les hommes comoriens on est méchants Kartsum Fariani Kartsum Gateni Kartsum Adzanan 100% Kartsum Fani Mahaba gamjojo urenge za kabila mwanao masula shawahi ambaye kuhamba ma animastehi wahe namna kaubidi ureagisse shehele mzazi wa ya reagisse nede mzazi wa izo ikaudo yafanya mzazi ala hitima hopuse mwana ndi arenge mrikao yeti islamu na eba ya arenge mrikao yeti islamu ya mzazi harumatsumu ya kamili ya ifunge dena mwanadamu ikao yatsumlola mwanadamu tena ikao yeti islamu ye mwanandi hata ya tombe amuroz ne bwana hekuze wahe hawara mzazi hae iyo dizoruona ukaya non c'est pas bien chaque artibane odo kritikeshwa na mfanyize shwa za hanyu mwedi hata mje mavinda hau mhobolwa ye marumbo hau kala piparia hanyu mrenge zahawa mko hitswani hani mrugwanzo ya hise 3 fois hau ya hise 4 fois hau ya njesha ukusha ani vraiment mnyezi mnarpone shar on s'en bat les couilles na muarenge hata mdo wambia wadotu ya mihonone midu on s'en bat le stack na muarenge mdo wambia wadotu ya mihonone midi na midu on s'en bat le stack izoranza au mastei garanzomba nkwamba mastei shaka na ujarmaze shwaza hanyu na muarengi au kariji amini kaswanome wa komori si umtabishani karjaharaya swanome wa komori sumtudisani karjaharaya sumtrahina 100% sumredani nai si karjaharaya tina ujani kwa naume wa komori ukai wanaume wa komori vraiment uma fidèle non wanaume wa komori utine sima on est méchants nous les hommes comoriens sheka gamrenga mfanyoze shwaza hanyu muna kenti ya pasembabi prends ton temps de faire 2 rakans. Ma sœur, prends ton temps de faire 2 rakans de haja, de demander Mwenyezi ya Rabbi, si jua mwanamme kadha, eske ye mwanamme wewe mwanamme waziona maji wa mahaba, yekakole Mwenyezi Mungu uone satabirini ya ukaya, dunga ba uo mwema, dunga ba uti mwema, shamkansi, gamjo jaba nyusi hanyu, mdo rikontre, mdo hamba jau, baringa mwanza mbulona bani hawa muhonono mdu, na muarenge on s'en bat le cul avec vous, na muarenge,
wamwangamizeni, wamtubiseni, wadotulie midio mili na mihono. Kaka mjatosha, on s'en bat le cul. Mais l'important c'est garantir kwamba respect. Respect. Master. Ok, master ilu aula. Shanti na ujabanu na bewa oma méchant kasi wema. Njamba si wema so na makomodo. Ni uona kamido ko jabanu si wa menasi. Sata kwa na makomodo songoro da na shatu na hii. Shake na usonga mzazi hamada we. Ujo utumie mwana haho mromara rumaudu wajufanya babala ukumbi banu. Gangala ukumbi. Uripa rejeli mile mwana mshahara. Uje umvure hata jarenge nisumdia ni shetani. Haukaya izo wewe uona o. Ngono Burundi dia humenye esprit. Shakutsuona ni mastehi, ni usilamu, ni mahaba. Shamrikao ya tsuhulola. Wa mhansi harma mwezi wa kamili ya kajuma hula na huno. O wanahaho waloya wa mwanao. Watowe mrumaho. Ye mwana ye mzima ya juhane kuze waheha warao. No, yohamba ishoshani. Hutungua nai. Hutungua nai. Haukaya hutungua shetani. Huduranga na shetani hunike mwana. Sesa. Izo dizo luwanao. Izo dizo riwanao. Kazibiri nai. Haukaba ni kaba no hakahulola. Ijomba mfanya halali. Kaba ni ya isilamu. Ijomba masha Allah. Shayeti isilamu. Hakaulalo haho. Harmo mwezi wa Ramadhan. Kaka mwanadamu islamu ijomba ukana nafanya halali. Kajazifanya. Est-ce que wamru na ukaya j'ai fait un bon choix? Ya webide mwana hangu ya renge kuza. Ya webide mwana ya renge kuza. C'est ça? Ya boga mjonga mabibi na makababa. Déjà wasawa zueza 1 mètre na 2 mètres. Wajibana na ukaya, ça te concerne pas. T'es qui toi? C'est nos choix. C'est mon choix. Oui, c'est votre choix. Chaka nauzia humambiani. Kama reagisse naye kana uzahuma biani comportement bikado maibalia kana uzahuma biani heli kawe hadisi heli ajiri ijiri na ifanyishi hanai kaka hulola wallahi mrumaha wajua mreda kajajua be mwana mshemro mararu ngudiaishi gujendaishi matambu chajua halola mwana da muslim baiketi mkomor Mwenyezi Mungu narpone shari imzaze woi ya elewe ya ukaya hewe Gamjoka trotari haukema na dejange amoureuse na wao kwa jende wao heda hamasahiri na nyigangi wao heda hamasahiri na nyigangi Mwenyezi Mungu narpone shari ya hifadhi wana shahata haukaya ramba zinji na zinji za kabila zinrajina ya wana shahatu watleto wana shahao nai Gamjuma bani hadis na paruyamba 2020 ya mzaze mkomori ya kaudu hadis dena gadla banda ya kaudu hadis ikamugun mausi kwa kana rendez-vous haukawu hadu mfanya ze course hadu mfanya tout ce qu'il faut ikamugun mausi kwa kana rendez-vous au nani ula mzaze kajenda ula bwana ula haparise mzaze ula banu waheshinwa siku waheshinwa tikaya butika ufanya hazi sikansa mwestandi sika na carte de puce na crédit sika do fanya ndo abonnement sika do réinitialiser téléphone no fanya paramétrage ya Afrika wala haone mzazola habali ya shario haimise mzazola toi t'es menteuse on y plante kujaja me rendez-vous et hadi suite si amba ça fait longtemps on y plante kujaja me rendez-vous tu me prends pour un con tu hangalia, tu usaidia, tu fais ngozinji, tu penses que mon argent et ma puissance va jouer comme ça. Wa alaikum salam kumuri ya heri. Mrumahinge bala ula mzazi ya zuhudiwa katujwa mfanya matsindai. Alafu mrumia hamwambia bwana ola. Hamwambia vanungu wambia mrumshangu ngoinga. Ba, c'est ta femme. Kajanambia kahalola. Kajanambia kahalola. She mrumshahao. Gamumu ya tiparumnika sekantero. Tiparu mfanya kursu, simhulia jao oha warahangu. Gasina mfumo, gasina rendez-vous, nsumo na numpara katujusa. Yimbaba ula haka ujione la haya. Haka ujiona yenukanai. Devo wanada mwakumori heli Afrika ula ya hima ya kaufedhe himzaze mkumori ula. Yimzaze mkumori ula ya chunga kadima la huamba. Yimbaba ula ya kautema pesa ya niki Afrika ula idezahe.
shado ukaya wa yuhamba mbaba kalibosha ukaya kajashinda ya rantse mdu mshendeza habakida yenaye ye hadisi yo hata jojiri nsokansi bada ikaudu na kaufanya hazi silence direct nsokansi abu na kaufanya hazi sifanye message sabehewa na shangwa komore kamdo jiste himaji respecte mado joka isho mrumaho ya johunika ukinaye haukwanga umahanyu gwa mnikao ni ze kursu gwa mnikao ni masurufu mrungu tsawoye de yaone mru umsenyo gauni ya mkomeye ya mhunziye jipo ne ya sonyo gauni mrungu tsawoye de harma duka ya hulengrovi ne ya komelwa mrungu tsawoye de yaone Afrike ya mnike kursu ne ya lale naye izo miuzamba yembaba uo haizo mrumshaha ya mfainia ya Afrika ola ya mtuzada bwe mrumshahe deva yeye shango dahoniho Mwenyezi Mungu na wahensi atahali haukayo manza roho ya shuma mitira munjajo parojubaki impossible jamais de la vie dahinga ruhambia bu mwanamshe wewe utsijitwe majitwa msana Firauna uwo katsuhanza wongwanzo ze interesahe baada ngujo yabo ngundo zungo zao ngujo yabo gomnikosho yanzao ekaka mrume ajoka hulola shage jajonda hata edwambe mwana hao upuse mwana hata yadunge yekuza wa hegine wa hao subhanallah Mwenyezi Mungu nanike khatima njema yalinike musomwema ho hanzahi rabbil alamin Mwenyezi Mungu nanike musomwema yalijani herina baraka yalipone shari shahuwa nadamu wala hitima shahuwa zaze ikao wadiwa za wabinadamu na unadamu wadiwa za wausilamu wadungu shahawa wasakrifio wana haukahu sakrifio mwana hao hauke mwana hao imana tombe amuroz ne ekuze wahegine uo dabo ikao huwanika akse liblu hojo hao yekuze hao ndule san liblu ya ushida ya ramene mwana hao hata basangedene mwana hao Mwenyezi Mungu nalipone shari shahuwa na shahatu wala hitima watowe mazesprit ikao wababaisi wa hazahawa wadoli imite Mwenyezi Mungu wanike sitara haukanye dua za hatu wanasho hatu karna ujwa mbelani duambi shado Mwenyezi Mungu mrengezanize roho winji hamada nyimdo jua ya ukaya mana katulo harma piyeji wala kasindiwa jisindi hebanda husindishi jisindi hebanda usarma piyeji sauchije usindi mwana deja mbaba hasahara mboke mwana he katsona katsushia yegine uo katsujwa ukaya handisa ukajandisa shahamenye esprit katsona katsushia ye mwana ngwanzo yegine yekuze waheha waramzaza hae ya mlole mbaba haraya yabonga njokaye hufanyishia ngajofanyishia watukufu ngarja harma deuxième sujet Mwenyezi Mungu na hifadhi yembaba wei ya wazidu mbazedu wa mwana hae ya tiliwanele kwenzo yemzazahe mwana wei ya swali rakambili ya onde Mwenyezi Mungu ya fikirambi aloniyo nana zetu mikao ya kauzifanya hauharamu daina mwanamme ikao yeti isilamu ya kaufungwa zetu muyabo na wanahe wake abwadona hata ijema na tombe amurene kuze wahegi wahe hawaramzaza hae Mwenyezi Mungu ajalie yemzaze we inshallah yeroho yimje haukaya shwa hani mrugene shwa ya hae shaba hae shwa yukofa nshaha respe shashwa watomru maha warenga gadra wardi wapuse mwana hao mwanamshi yarenge kuze wahe hawaraho gadra urditse na ufunge tsumu ye gadra hao ya dola la yabo na ikaja hulola Mwenyezi Mungu narpone shari buwa komorba unutsi upeu shangarwa nao haina mwanadamu ikawa ulona fikira ujoka ukana fikira ndo joka ya hewe rijangar joulawa ngabo wanjwa kana maana kwa wati watukufu gardons le deuxième sujet. Deuxième sujet ni joka nga wazazi wenji watujoka kontame jumafu. Butura za sujet zinunga zijoza wazazi wi. Au kwa wazazi wenji hanyu ide wenye umenyandola ide msongo hadalo ni mapirati makababa. Wa alaikum salam kinaza alir. Unase bakine remontada yaho ya pari ba insha Allah heze baraka za mguna mtume utsidwa ze bona semu ya ukaya mkamwe de finali kamjairenga e Champions League kena uparoja Faransa simpaka Marseille de Jubala ya bili insha Allah usiku waja na mhunu félicitations mais félicitations titoa mais je suis pas d'accord ntihere hoito cheze baraka za mguna mtume yoti rohombi je suis Marseillais j'ai le droit heze baraka za mguna mtume haini mrulovanu ikao ye Marseille na be amina
paringu jore mama bimararu ale retourne de Dortmund et quand ils sont comme des finales yo c'est pas bizarre gamjo pasare ali au Manchester insha Allah kamna wasuli kamna wiona heze baraka za mguna mtume heze baraka za mguna mtume baada hunjia banu bona semu ujaje unipike bahari jana mhundu nsirabi kamna uone Champions League gamjo uremani Dortmund wala baike mja tena mhundu contre Dortmund gamodo mwa parcere yali au Manchester City kamjavuka he insha Allah kamna wiona heze baraka za mguna mtume watukufu yoti rohombi tidwaza kala farda jamali ou Paris kamna wiona heze baraka za mguna mtume watukufu gajorma et deuxième message wajaza hangu niwe nyikao nyujoro wanahanyu hezendula gamanzo mkensi mwishie un par un. Merci beaucoup Benjoko. Un par un. Wei shababi kao hapu hamji mzima daene mrumshe kao ya mbiziwa nae. Daene mrumshe kao ya mbiziwa nae. Banda wambiziwa hakawienshi o hamza zahe mwanamshi. Ili waje walolane, watume, wafanye maisha, waji wafanye ukumbi. Ili waji wafanye ukumbi. Ye condition diyo, e kam change maisha, e shababi wengu fanyo hazi hahundu kirtasi, waje wafanye wa ukumbi, e condition diyo. Ye shababi wei hafanya tout ce qu'il faut. Banda halole mzade woi, shamzaze hede hatlambanu kwamba mir de berla. Hasiba la habaya, katutsa haye mwana haye. Ya mire, katutsa haye mwana, ya renge grossesse. Katutsa haye mwana haye, ya mire, katutsa haye mwana haye, ya demenage. Na balai kabidi ya wabulie, wa demenage. Wende wajitumie wajiwafanya ukumbi shamzaze nge hula nge juma urende hafitina uke mwana haya yatsikubalia zaya finalma e mwana wei hende haplanisha aukaye mwana mshe ya lolo arulona mahamine yohamba yo ajali e kamru katsuzaya mrujuwa hende ha consulte docteur e mwana mshe gaja paro kubali ya dungana dene mru mahe wenda wa consulte pourquoi ya tsolenga grossesse yija banda habakidene mrumshahe ambie mrumshahe na demenage nendom siruni hunkufanya mbahazi ola mwanamsha boka ya nsuhuja zila pia ola mzaze subhanallah na bala ola moto hanjia haruma mtsango watukufu ekaga mashelea ondo rifanya message ya mzaze ikao haloze mwanahahe mwanahahe ikao wakada hozima wakawiyeshi wazima ola mzaze heni wakati ya mrumme ya londa nidene mwanahahe hofukoni bada wakawiyeshi hula hamzaze hadonda yobuwa yotunda kakwa tsurema ngabo usikia bomlango eda hunda ngwa ubalango enda Burundi ebane hazike tsojoka ndiyo mzaze hatla featuring hahundu wa enda Burundi mwanane mrumme zila pia mbie mwana heka utizade one mruma huu gamushila upia hadi soti ya mbaba shaula mwana mshi baada Mwenyezi Mungu hambenisi baada Mwenyezi Mungu hamnikaroho wallahi na Mwenyezi Mungu ula moto hano ya ukaya wede mruma hangu yananziza yanifanya tout ce qu'il faut ufanye zonogo za hangu hamwambia mzazi kama mama laissez-nous tranquille garanda uzatu ndiruone sa suje bani ya mzazi ikawa hadunguye mwana hae hajwake mwana hae nge na hawara muhindi hadumbala ujoda honi na hamubizana mwana mme yende hate mwana hae haharaze mrumahe holalo fukoni mrume hadolalo salo na ulado hamzazi mzaze gaja kaubahanywa ya usukia kaubahanywa mbie mwana mme ya juha ukawende zaho bango jofanya rifanye tu pour tate mwana mshake tranquille ili rihupare jore jemru mshaha na balaka ujwake mwana hae nge na muhindi gamweshila unyoti pia nisoti ya mbaba yesha babi wema ya kauja jana mbie hini do ukaya ngena mapesa ya tuma shashi ya mtsango hademande mzazi ya mnike haharaya rahare jajo sumwe mapesa ya mtsango ola shababi banda ola mzazi ngu tuyo fituringi ili yatizaide ene mwana mariage ya 4 yesha babi wia bakide na mrumshe utsouzaya na banu mrumshe ya uju wafanya wita 9 watina uzaya banu mwana ya uvo mrumngu
shawandu fanyaze jitihadi za utsa haidwamba kamja Paris sude utsohelele uholele ya ungaula sude utsohelele ya emajiala non wandu omba wandu consulte eza jilhin lukayo la motobanda haraya na ikatsukubila dungane ndene mrumaha wenda wa demenage hamwambia kama nsuhanza nikehule na mzaza hangu bahe mzaza ambia ula mrumea ukaya eka kututsaha ngojo juwa wende wadofanya zazi zaho yuhudo jona mrumshao she mwanangu kanauro habano kamjafanya paksi shababi ya hunda kiltasa jomba ukaya watumu ili mfanya ukumbi shababi wa ure madurata goshi ya hunda mariali ni wafanya tu pour tout ili aja prepara ukumbi waha shabanda mnyezi mgu hakanza ya venue realite kaye maha ya fanya dene mwanaha zila pia bale mwanaha watli ya goba watinjie mwana we mzaze kututahe mwana ya rohe hauka ujo kose mwana ukawede mrumaha dunge mrumaha wede zao sha contraire huambie mrume ukaya tinaka uparobuli ye mwana hangu yake hule nami n'importe quoi e mwana hau mloza kunombuli yake hule nawe kunombuli yake hule nawe banda ngwanzo ukumbi wiwa ukumbi ujo hundu siri lewe mungu alaikum salam finalement la moto inzaho msiruni banda ndo msiruni l'habitude ndo akohenda anjarma mtsango wa 500 euro ya ukozi ngaro mtsango mzazahe mwanamshe aliparofanya sujet ya helino integral e mapesa yao ya lawa hasiba bundami tijaba ntsizirongo mzaze hayatoa haukaya simpaka ni mvumbo ni mtoza adabu chao hambe message mzaze hasante tijaba nitsonesa message ya mzaze nini mwana hai wa manipule shababi wafanya ukumbi shababi unafanya ukumbi hafanya tout ce qu'il faut hasiba le mwana hai kajambule shababi ula hotsona Burundi kajambule atomkomea shababi ula hapulwe polisi tijaba nutizamba ye mapesa ya ho ukumbi ya lawa tijaba nituonese mapesa ye nusu 16,000 euro mwiwono pia bona yonesa bana mapesa ya lawa mzazi hayatoa nabo njavumba kawe mzazi yapwa mahala kadha omjini hao mahala kadha we mzazi fulani no shehli narongo mzazi hatoa subhanallah ce qui est pire c'est quoi ola mwanamshe hapare mwanamme ya mruma ya mwambia ukaya nifungue na mimi ntina parola wa mzazi hangu wala ntina parola jano hangari mruma mbia kwa haba oui nike mwanzo nifungue na mnaonirenti na ula mwana zalaho ya bodi joke yaka ajali nendo la wa mzazae finalement mwanamshe ambia ula sababu kaya hata mimi banuzi nupi ntina besoin zaida minawe yo demande na zaida minawe j'ai pas envie. En plus, il n'a pas de journaliste mzazangu ni jema la hondajina. Ikanga mjouez njinadi. Parce que je suis pas comme toi et je suis pas comme les autres. Toutes les mamans et mes soeurs comoriens. On me donne confiance. On me donne des confiances. À chaque appel, à chaque temps. Il y a des appels qui viennent. À toutes mes soeurs, wanzo wa dégager. Wanzo wa soulager. Hauka ngwajoka wa hadisi de naturamu. Ngwajoka ma soulager. Ngwajoka jisante vraiment zero rozaha ongizo tranquille. Parce que wanika mrikao zoba koroni hae pour partager. D'être soulagé. Ok. Hojua timpaka ni kenso dani hangu ni juwe. Hojua do uparwa. Wala misle na benji hauna nishenogo nambi. Je suis pas comme les gens qui sont sur TikTok. Mwenyezi Mungu ananike hatima njema ananike musomwema. Mwenyezi Mungu arijali hirna baraka inshallah. Ola mwanamshi hambia mrumahe ya ukaya nirensi. Aukaya kabati wakati njoranti mzaza hangu. Nende zangu. Gamba kida mina mzaza hangu. Wala njajo parozada minawe. Haukaya ntina bezwa. Yabu haini mwanadamu lona akili. Guyele wakawe yi mzaze. Liya bloke mwanahae. Ile mwanahae ya tizane mrumahae. Boshaba. Jibiwa badanga sina 4 ans kujafanya ukumbi. Yendola ya hao ze conditions et comme ça mlolana. Uhundu kirtasi de mjufanya ukumbi. Kujahunda za kirtasi. E mwanamshoto haja avu ambaka tuhuta. Utijipleni. Hamba alhamdulillah bu Mwenyezi Mungu. Sha izwe shababi anzao hindi. Yemane shababi yakao ni para hindi. Hani para heze maliza hai.
haukaya hanjarma mtango wa 500 euro ibidi arenge 8000 euro. C'est pas 8000 euros. Ibidi arenge 7000 euros. Yenzaze katsumnika jusqu'à maintenant. Nzaze hambie shababi ya ukaya stahamili beke mrumshahonge ankoleri mufanya ukumbi ngukana ukankoleri. Zinu pia mrumshahonge na usiu banda kutufanya ukumbi. N'importe quoi. Mrumshahonge na usiu banda kutufanya ukumbi. Na bodu wata fitna kutwanze manaho ya rohoda honi ya dunge mrumaha kutwanze manaho ya zai. Nikesha babi wema pesa hai. Nikesha babi wema pesa hai. Gamuhuparo we mzazodo hunga makanima vanu mimi botulamu womana jamana emana namba wakensi banu naboke mlume katina situation emana hangu jujorenga nyumba emana hangu jujorenga nyumba shahutsu wa hanso ha mahamine ya kamil botina tamba changement gajafan shamba pax kajazaya udamba ukaya hujohanza ili emana hode ya change sha tindawe ndawe bomzazi tuhambia yemnike mapesa ha. Hai mapesa hai ngujorenga wa mwiso. Oh, ngujorenga wa mwiso. Ngujorenga wa mwiso. Nike mapesa hai. Da ulisa. Wikati na rugoza hai. Wikati na mbamnu. Shahado la mwana ya zalwa hunu komkwa ya change maisha, fanye maisha. Daine mwana hani. Izo wa una masula hado ukaya. Mjemu mrede sinema ya todo fanya hazi yotaruma mtango yohunika ya fanya hazi ya todo mangaliani na ngale manahanyo na vale manahanyo na mirdo berla ya supermu ya hitsinjie anafungwa mbuka ya stamilu fanya ukumbi beidi wakate mrumshaho ya jopu hazemvu ya elewe n'importe quoi. Hali fanya ukumbi deje mwana hamba katumta e mwana hamba ya mfungu ya boti kati daba gomweleza alafu ti hensi hata ani wangu pia wabegwa ranga penge mnike mapesa hai. En tout cas nous ça signalé ya bo dans quelques temps 48 gejo dizim 48 secondes shanga mjordini pati dami haunda makarboshi ukaboga mtu kwa badanga mambo. Alafu bomzaze utunre argument udonambia ukaya habo tula shema na hangudi ya décourager ha ya bwe mana décourager ha da de shughuli e mana décourager ha da watokiri watofanya ukumbi e bani wafanya ukumbi na haba ukaya ngwajo ufanya kema isa ya change e mwana mema isha hikaja change ne mana ya tu change ndawe gawe mziro bomzaze gawe mwibo mzaze. En tout cas si tapotia tahale s'il vous plaît na mzeze tapotaji paswenge jo dizim déjà gabo page ya sa fiche yabo ya sa ya onesa ukaya ngejoji zima basa ye page tsanu vérifier pour continuer ngejoji zima tout de suite mega mjordin fanya rajina na mdirdim ziba mjordin pake makabo songe sa jizim da mi haude makalbush na msinyale hata gamrudini pati ya saya gamjosi kiti hazemu shekazo mwanzo gamone ukaya wai wenguri tabisho na mjo utsuni hazara hoza hanyu shada mihaundani watukufu Mwenyezi Mungu nariki khatima njema be shababi haelewa ya ukaya ketubidi ya njie wide makalbo shimwana mashasha prod e shababi haelewa ya ukaya ketubidi ya dunga ya piège ya hemzaze wai ya duhamba ukaya ngukubalizo mzaze kaudo yanzao hari stahamilu fanya ukumbi be mwana hangu gujuelewa e mwana hao hasahamba ukaya katumta e mwana hao hasaharongo amba ukaya nifungwe be minjaju paro zada minawe e mwana hao mwambia ukaya ntina uhudunga gamba kida mna mzaza hangu rango suko mwana mewe ya bakoda honi bo mzaze kuja paro onesa ukaya juha udunga nedwene mrumaha huendezao shango suamba ukaya mikanze mwana hangu ya nlaoba vuni kutona kabo bo mzaze wewe usahu onesa wa upeunero hombi kututahe mwana hao ya hulaoba vuni imakalboshi wa sinyale shansi hana nao wa sinyale ripata olewa yaboka kama tutapote kwa jo hunga mvute na wa sinyale ikupe. Mwenyezi Mungu narinike khatima njema, Mwenyezi Mungu yarinike mwisho mwema, Mwenyezi Mungu yaripone shari shaho wazazahat wabaki hunumanga wanzo watume hezenyi kumbi hadi watume hezendola hadi wakansa fitna na hezendola za huwana hao. Mwenyezi Mungu naripone shari haukaraili hudeside utlema na ndolani ransi manaho ya jijere shamkansi gamanzo wabaki hula
ili wanahanyu waja ufanya ze shughuli mdungu wangu wamewendeza. Dahinga mwambe nukaya je suis l'avocat ya huwa naume ma faible. Je suis l'avocat à mes soeurs comoriennes. Je suis l'avocat à les mamans. Je suis l'avocat ya he population ya Komori ya haina mrika ou le faible. Haukaga mjoka la plupart ya wenje kam si konta izo naba. Kam si konta nizo ni mwambiaone. Parce que vous avez des cœurs en caillou. Ganyina roho zabwe. Haukai ni mwanadamu. Ya zaya. Ya sante koza. Yoli wa ukaya mtsitabishe mwana wei. Wima ivan alaikum salam. Wima na ya jaya sitiri mwana hangu. Ya lole mwana hangu. Ya nike mwana hangu. Mbanduko hambwa. Zina. La ukaya. Halolo. Shadu ukansi mke juma fitna. Daidu ambie shababi ya ukaya. Longue vie à toi. We shababi wa kweli. Baada kuja tubari mpiege. Ya hemzaze wei. Baada wambia ya ukaya. Stahamili. Beofanya ukumbi. Ya mrumshahongu joka tranquille. No. We mzaze do wakautale fitna. Wedo wazie mwanaho ya tirohe. Wedo manipile mwana ya timire. Wedo manipile mwana ya tizadene mrumaha. Subhanallah. Mnyezi munaripone shari. Shaho wazazi. Zankili zaho zarendi hagabagebea. Wanzo tumo na hafula. Wanze o wana hao. Wa arnake hazamvu. Ye mwana hao. Wohajo kanze mwana mewoi. Ikawe mzaze hukaudu mbya ukaya seto mari. Wedia uhonori. Wedia hutukuza. Wedia huanza. Shahuono ya ukaya. No. Gosutene mwana hao. Ne mwana hao. Yatsirohe ya dunge mrumaha. Gosutene mwana hao. Ne mwana hao. Yatsitombi enceinte. Ya mrume ya jomla kirtas. Huduwaza ukaya condition. Ya he mariage. Ye mwana hao. Yomira. Eke mwana mewe ha change situation. Wajua fanya ukumbi. E mwana meka da change situation. Haukaya uzie mwana hao yatimire da enae. E mwana meka da change situation. Haukaya kamjam nkle harmanzia za paksa u mariage. Nyezi munarpone shari. Runge wanaume. Wajodoelewa. Watujodo kubali umanipelewa. No wazaze wanzao. Wabale shenda wanzo ya kume. Wadzangu miumwanzani. C'est pas manque de respect. C'est pas manque de respect. Yabodo mbeke shababi wei longue vie à toi. Shaga mambo mzazi mrejeze mapesa hai. Usudo hamba guhonti ukaya ya rengi wa mwiso. Wabaki wandu wa hili. Ayu wandu wararu. Ye wararunda esha yominji. Mnike mapesa hai. Haukai kaubidi kaha rengera nguhale ngozi juu. Watu kufu. Mnyezi Mungu nanike khatima jema. Wa alaikum salam la plus belle du monde. Mnyezi Mungu arjale hirna baraka. Et quand vous avez des appels, on a du kwanza wapare, on a du auto numéro. Non, quand tu as un appel, Miezi Ngarjale Jukanahel, il y a le point de charge, Shawana Damwalo Apeo, et Mzaza Hatroui, il y a Jukaya, Namkela de Boazango de Hukana Baraka, who le Zemanaho, who Jahumbalio Haho Denem Rume, hu bloke mwanaha ho ya tsizaye, huzie mwanaha ho ya tsuruhedene mrume, nabo mhansili mje mfanye mashughuli, eke mwanamewe ha changer situation. Kajaza ya situation kujo changeji, dene mwanaha. Mariage ya 4 ans. Yija kajafanya mbanzi ya paksi, mujo kauza yaje dene mwanaha. C'est impossible. C'est impossible mzazi baraka. Yija mnike mapesa ubade mwanaha wamba katsumaza. Shagwanzo manipule, yaja fanya ukumbi, nabo ukumbi kaubidi afanye ka changer situation, yo des conditions, shagwanzo afanye ukumbi bejo kile mwanaha ho ya leje ya mwanza, na deje mwanaha mparamba katsumaza, na izo pia wedu wazifanya, wedu wazitsaha, Mwenyezi Mungu anike khatima njema, wibenwesh, Mwenyezi Mungu anike mwisho mwema, hata mpaka de yabo, boom, longue vie à vous, mes sœurs, karnauzia, ho wanae komba, yojo kaukoza ya koze, yojo skitia sikitie, Shangasi Marseille, quartier en Bretagne, quartier Misuruni la tata yarbabu hao, Shangasi Marseille, en ville, Garambao, Sukoma Bangweni, Kabati mna kariboshi, na mna pirati, ulo harma rezo, ujo ulishangaza, wala ujo libaye hanywa, haukaya, mitso na hama wana malundi, haukaya mrume, yo ujaha himilia mru, haune sonrume wahai. Mwenyezi Mungu anapone shari, shahu wanadamu wapeu. Salut Nizarim Lagos. Hata mpaka dayabo, boom, longue vie à toi mon frère. Gamombo Mwenyezi Mungu yemzaze woi, yahunike mapesa hao. Kajaba kana hunika ngamfikiri, sérieux, hamaheli ya hutabisha ungi, hamakatwanza hunike, shamujo hunike mapesa, t'inquiète pas. Mwenyezi Mungu anike khatima njema na mwisho mwema inshallah. Hata mpaka dayabo, boom, longue vie, ma soeur Kinaza, Madame Akubu original. Longue vie à toi.